Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini lisan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bagi bila tahu. Semua salat wa salam sama ala nabi Muhammad wa wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Wa barika min juri wa ifan wa jibillahi isra. Allahumma judul nabi wa akim wa kuliyati bil ilati. Wa qulna bil waqti wa anfadul alim sambil festival dan sekolah pencapaian dan sambil iradatun sama bersamaan ini pada Indonesia. Wajah izin di pagi wa alihi takul mungkin ini. Salah ang dia berlipat malah habis berat tabiki pada taman. Wajah izin fi hakikin min aradi bikirin singkau fi arabi. Ismatum kasa irin malat ika wajibun wa qadarun malaka. Walmusayil wujudul wajibin fakal imam sinabi hukum wajibin absiru konsatin wa istri nadajin pulang mukalaf ika akiwa tadi adabun idri sumuhun untuk masahi wa iqamin sumuhun tabat itu dua ismail isa kuntatari wa sufuwa al-kutatari su'aluha wal muza wal yasa'adu kifida wutulfuwa al-mutabat Yasuyu nusuzatari ayuya sawatawa hatimun ta'wiyya alaihimus salatu wassalamu wa alaihim madamatil qiyam wal malakul ladhi bila abi wa ummi abala subhawala nomala tafsilu asliin mujibilu nikalu israfilu mukarnaki wa rakibu wa qada atibul malikun lari pemitada sabaatun min kutubin rasulullah tabudu musa bin huda tajilu Yaburu Dawud wa Injil wa ala Isa wa Furqan wa ala Al-Quran Mansuful Abuni wal Qalim Fiya kalam lakan yil-Qadun wa kulna atabiyya rasulun falakubut tatun wa al-Qadun Imanna biyamin amirin wajibakul ma'akarabi min al-Ajab Fatimatun fitibaki wajibin min al-Adab mukalafin wajibin Nabiuna Muhammadun wa tilsilawul alamin narawakan wa kubilah Abu Abu wa Sinun Abu Manan Fintas wa Amin Tuzuri ya Abu wa Mafus Maulidu bima kata Amin Mafatuhu bikal badar Madinah Tamaku Ablallahi Arba'ina wa Umuru Kutawazin Sikhin Wasakatun Awladuhu Fahmi Salah satu minat Dutu Rasulullah wa Iwahwa Wa Bikaini Da'ullah atau Ibrahim min Suriya fa'umul Mariyatul Wakilya wa ghayru Ibrahim min Khadijah sedangkan fa'umil Khadijah wa arba'un minal inasi tukakurid wa bilu jami'in Fatimatu Nisa wa ayyuhum min sifani fa'adillah Zainabun wa Bajhal Kariya wa umkul Sunja Fa'adillah di sini suatu waktu Mustafa menyampaikan Nabi yang Mustafa. Aisyatun wa Asatun wa Sa'udan Sofiyatun Mayunatul Marami Ibu Zainabun Tadhaju wa Riyalun Minna Umamatul Masjid Zatu Amru wa Abbas Kada Amantuhu Sofiyatun Ladatuhu wa Qabla Isra'il Nabiyin Isra'il Ma'adilai Alikul Sinita Ubala Isra'il Wujud Sama Hatara An-Nabi wa Fa'alam memberikan firman salih fakta alaihi kaum sampai dalam di sini kalau berbalagul umat Nabi Israel mafatuh sakin dalam kirati apa sih itu tasdik yang begitu jisiku wa fa'alah wa hadhihi ayatun tasawwur walil awam misalnya kullu misal mungkin tilka ahmadun rasul yang kami bersatu kita alhamdulillah wa sallallahu ala nabi wa alihi wa sahbihi wal ali wa sahbi wa kulli mursidi wa kulli mu'minin wa asalu kalimat jika sallallahu wa fakum liman ya qalisabu Akhirnya mencuri arti sebalikan bahagian berikman sambil dua akibat puluhan wajibin fitini bitamam